Halo? Ko je to? Da li je Miće, halo? 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 Ko je to? Da li je Miće donio onu torbu? Ko je to? Onu torbu sa lagerima. Mićo? Miće? Mića? Ko je Mića, be? A koju torbu? Halo? A, kaže? Pa Miće, da li je donio onu torbu? A ko je to? Ovdje je Tika. Pa ko je Mića? Greška, ne li A se koju torbu? A greška ste, be? Kako greška? Ili on meni pogrešno dao ili... A, be, ko je Mića nam dao to? Pa, a koju torbu? Mića, odnešu rogonju. Da. A čekaj, ne događa na sve tu torbu? Pa treba da donese na Tiku, na mene. Pa ne znam ja to, ovdje je ko 30 zvara, dok se vidi? Pa mi smo od široko čaši. Greška ste, gospodine, ovdje je Sinko Cetonja, ne znam gdje. To je to. To je to. A? To je to. Sinkovce, tako je, on tu stane. Pa ne mogu se razsveti sad koji Nikola u mene da pozovem, to je dečko neki. Nije dečko, čovek. Nikola. Tika. Tika. Tikomir. Tikomir. Tako je. On treba da nose torbu kod mene. Pa će donese, nego treba mi će donese i na mene torbu. Ne, opet torbe. Ne razumem šta je kakve, s čime tu torbu donese? Pa sa lagerima. Za kola automobilska. I to automat. Ko je to, I to automat. Aj, prijatno. Doviđenja. Halo? 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 Ko je